Avuxeni vahlaleri na vayingiseri va channel ya Matimba ya Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni la ku vulavula hi mhaka leyi. Ni te xana swi na khombo or swi na badi or swi na hlahla or swi tisa xinyama emunhwini ku va i kha miroho na vavasati vo ringana tsevu or 6 less than 2 months or exikarhi ka masiku like tin'hweti timbirhi or i n'wanuna or n'wansati kha na vanhu vo ringana 6 vo hambanahambana miroho. Xana swi tisa khombo or swi tisa badi emuzimbeni or evuton'wini bya wena na? Se la a hi tshikeni mhaka leya ya muzimba ya mavabyi ti-STI ti-HIV mavabyi lama ma kumaka ma ta hi timhaka ta loko vanhu va kha miroho a hi ma vekeleni sayitini. Laha ni vulavula hi mhaka leyi i kuma ku i ri munhu i kha miroho na vanhu vo hambanahambana swilo leswiya a swi kahle, swi kahle ka van'wana wun'wani i ta ku swi kahle swin'wana a swi kahle i kuma ku a ku because munhu na vavasati va tsevu or vavasati va nkombo why yena a nga teli hi makhombo or a nga teli hi mabadi. Leswiya swi ya hi tingati ta vanhu va ka hina. That's why i kuma ku vanhu van'wana loko va teka vavasati lava va rhanga va suka va ya phahla va vikela mukombi ya ka vona ku okay sweswiwani yini ya teka nsati wo sungula la ku teka wa vumbirhi la ku teka wa vunharhu. I kuma ni ri nexe so ni ri na vavasati va 6 mara u kuma ku swa vutomi swa mina swi famba kahle a ni na nkingha loko ri timhaka ta timali ta yini swi famba kahle because vavasati lava mukombi ya ka hina ya va tiva ku hi vavasati va mina but u kuma ku wena i famba la i nghena la i famba la i nghena tingati ta vanhu a ti fani tingati ta vavasati a ti fani. Ku na van'wani va khome ngati liya mi kuma ku i ngati leyo loko a tshama na n'wanuna loyi a tshamaka na yena i va na mabadi i va na makhombo i va na yini ivi ku va na vavasati lavan'wana lava loko va fika a tshama na n'wanuna i kuma ku n'wanuna luya swilo swa yena swi famba kahle ku nga vi na problem ka hinkwako swi va kahle. Xikombiso i kuma ku ri n'wanuna a nga tirhi ku kha ku tirha n'wansati mutini ivi n'wanuna luya a nga tirha ti tshamela kaya n'wansati kuma ku i tirha mitirho ya le xiyimo xa le henhla. I kuma ku vanhu valava a va sogoli va hanya vutomi bya kahle because of what n'wanuna luya i kuma ku hi yena a nga khoma luck ya n'wansati luya mara loko kuma ku n'wansati luya a hambana na n'wanuna luya a ya tshama na n'wanuna wun'wana ivi kuma ku swilo swa n'wansati luya swa ha fani i va jika hala a ku n'wanuna luya i ni loyini yena a ni fambela ku tinganga na maprofeta why loko se ni hambane na hi swilo swa yena swi nga fambi. No, it means mikombi ya ka n'wina yi ku lava ku i tshama na n'wanuna luya i nga ya tshama na n'wanuna wun'wana. Na le ka vavasati swi tano i kuma ku n'wanuna i tirha kahle a va kahle a va na everything ivi kuma ku wena n'wansati a wu tirhi mara u kuma ku n'wanuna luya wa ku jikela a famba a ya tshama na n'wansati wan'wana ivi swilo swa yena swi fika swi nga ha fambi kahle leyi ivi n'wanuna luya ku wasati luya i ni loyi that's why mi swi nga ha fambi kahle. No, it means mikombi ya ka n'wina yi lava ta ku tshama na n'wansati luya because va ku phahlerini va ku vikerini ku wena nsati wa wena hi loyiwani mi ta tshama na yena luya va n'wi vikerini nuna wa wena hi luya mi ta tshama swin'we. Laha mi kuma ku lovelaniweni ku humesiwe timali tihomu yini mi nuna na nsati swa tiveka un'wana na un'wana wa swi tiva. Se ivi un'wana a ku i kuma ku ni na xigangu ni na nsati mara u kuma ku swilo swa mina swi famba kahle it means tingati ta vavasati lava vambirhi or mikombi ya vavasati lava vambirhi ya pfumela ku va tshama na wena va ri vambirhi tihlahla ta nghena ku va yi tshama na vona va ri vambirhi mara u kuma ku loko se wena i huma i ya yiva ivi swilo swi nga ha fambi kahle it means mikombi ya ka n'wina a yi swi lavi ku wena i hlanganisa tingati or mikombi ya ka n'wansati loyi a yi swi lavi ku mi hlanganisa tingati mi va tingati timbirhi ka n'wanuna wun'we or mi va tingati timbirhi ka n'wansati wun'we. Vo tala va ta ni twisisa loko ke ni vulavula hi tingati timbirhi ni vulavula na vatswatsi musa mi ta ni twisisa ku ni vulavula yini. Se i kuma ku vanhu vo tala hi tibyela ku yini ni loyiwini sesi luya i ni loyiwini wa loko ni hambana na yena swi swa mi swi nga ha fambi kahle. No, a swi hi swona sweswo. That's why mi kuma ku na vanhu van'wana mi kuma va ri nuna na nsati va rhana ti-business ya vona yi va successful it means mikombi ya ka vona yi lava ta ku
va hanyisa sweswiya va dya hi business leriya tingati letiya ta vona loko ti hlangana ti va kahle. Ivi ku va na leswiya swo u kuma ku wena i nghena laha i huma i nghena laha i huma swilo swa wena swi nga fambi. It means mukombi ya ka n'wina a yi lavi ku hlanganisa tingati, yi la ta ku i famba hi ndlela yin'we. Na ku u kuma ku i n'wanuna i le joni, n'wansati le kaya ivi n'wansati a sungula ku endla mahirihiri le kaya le, ivi a khandziya a ya joni a fika a hlangana na n'wanuna luya. Loko a fika leyi fika a hlanganisa tingati, ivi tingati letiya ti fika ti nyanya ku ntima. Ivi u kuma ku se loko i tshame na n'wanuna joni, a mi kumani ku tshama ku ri ku holoviweni ku endliwa mixalaxala leyin'wana u kuma ku na n'wanuna u helela hi ntirho. It means wena i te na ngati ya thyaka i fika i yi chela n'wanuna luya, mukombi ya ku n'wanuna luya yi kwata. Kumbe i kuma ku i ri n'wanuna i suka i endle mixalaxala kwala joni ya kaya i fika i hlangana na n'wansati ivi kuma swi suka swi hlangana. It means mukombi ya ku n'wansati luya a yi swi lavi, yi la ta ku yini ku va yona yi ri yoxe ka mirhi luya, or ku va ku ri yona yoxe ka n'wina vambirhi ku nga vi na munhu la nghenelaka ka n'wina vambirhi. Se van'wani va ta ti byela tanihileswi ni vulaka i ta ku hayi mina na 10 wa vavasati mara swilo swa mina swi famba kahle. Loko ku ri vavasati lava va phahliwini va vikeriweni ka mukombi ya ka n'wina, i ta tshama na vona 30 years 40 years. Vanhu vo tala u kuma ku swilo swa vona swa hlangana munhu wa tirha mara a ku hlangani nchumu. Ivi loko mi cheka mi kuma ku i na vahlekisani vo hambanahambana. Van'wani va na vona vahlekisani tanihileswi ni vulaka munhu a ri na 2 wa vahlekisani or 3 a va na nsati kambe mi kuma swa yena swi famba kahle. It means mukombi ya ka vona ya pfumela ku yena a va na vavasati vo tala, mukombi ya ka vona ya pfumela ku va na vavasati vo hambanahambana. Ku va tingati letiya ti kota ku hlangana ti va xixima. Se leswiya swa pfumeleleka loko ri wena i communicate na mukombi ya ka n'wina or mukombi ya ka n'wina ya pfumela, mara loko yi nga pfumeli swi tshiki. Hi ku ta kuma i hetelela i nga vangi na nchumu vuton'wini. Vo ma 30 to 40 years wena i famba i byala vana i suka laha i tshama i kuma fika i tshama na n'wansati loyi vo ma 10 years vo ma 3 years wa suka u hambana i tshama na loyi i kuma ku munhu wa kona close to ma 40 50 wa vana xikombiso va tatetini vana va yena. A ma heteleleni ka siku leswi swo va ku xidumbu xi ta hlupheka i loyeriwa hi vavasati. Mara kuma ku na lava vo xidumbu a xi hlupheki na 40 50 wa vana vutomi bya yena byi hanya kahle everything xi kahle. It means mhamba ya ka vona or mukombi ya ka vona ya pfumela ku a va endla swilo sweswo. Se vanhu va ka hina leswiya swi ya na hi vanhu ku vanhu mukombi ya ka vona ya pfumela kumbe a yi pfumeli ku va yi teka vavasati vo tala kumbe yi hlanganisa tingati. Se yin'wana mukombi a yi pfumeli ku mi hlanganisa tingati, u kuma ku humelela hi swo hambanahambana. Se a hi ti voneleni hi ti hlayisa vanhu va ka hina na khensa ku va mi languta channel Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na tin'wana ti-channel. Xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Thank you.